North Korean President Kim Jong Un hian khoya po zindon se a secret train a rel turu manga jin hi athlang ber thina herel hi rel sati mai nilovin rel cha thei kul ang hiala soi ani thina tin moving 5-star hotel ti point a ming hi an phua bok Kim Jong Un hi khoya ma azin ngai lo tluk ania ma se azin chuna chuan aro puina lantir konga hian engma thup anei ngai lo herel mingthang takhi te yang ania ma se khovel chuan moving fortress tin asiani mitam tak phei chuan herel chunga manrua le security te hi US president chuan na thlona Air Force One nen po an khai khin hial train ani chuan Kim Jong Una rel danglam na le achung danglam bik na te kan bi chiang don ha ani Kim Jong Un hi North Korea president ani hnuwa voi tlem te chau ramdanga alazina atamber chu China le Russia te ani kumsom pathum chung khan ramdang tlo turin voi som chau azin chuaka chungzinga atamber jinnan chuan herel lian le himzet mai hi amang thin ani herel hi rel dang pahnin an escorta an vengta thin herel hian mashuain konga laom thei endirnan khir konga bomlo ompal emo thil diklo dangte ain fia masavek thin komendo ten thilte thamber thlengin an vil reng ani herel hian ral thuam le sipai tam tak aphura engthil thalo emo athlen pala an shuai tu ber ven him chu an na ani herel convoy te hi thlona helicopter in an zui reng boka North Korea ram chung an la chu san lo chung chuan airport nai bera sipai te po engtik lai point in ring rengin anom reng thin bok thlona po ral thuam le sipai commando tenen engtik lai point thlok chuak turin anin pe renga anthil tumber chu manrua engpo manga an supreme leader Kim Jong Un ven him chu ani herel dar thalang zong hi silai mu tlang theilo bulletproof vek ania achung le anhoi lampo thir manga siam reinforced steel ania bom puak laka po rel chuwa him the ni rel chunga hian ral thuam chi sang sang da ania chungzinga chuan vanlama tanga be nalaka him theinan anti aircraft missile system te rel sir tona anti tank missile le machine gun te anvua vek bok ani heng ven himna zong te hi a hlo champal ani poin Kim Jong Una thina tur alani chunglo rel pindan pakhata hian helicopter te pakhat aum renga din mun loma chuan e helicopter mang hian an tlan chu pui don ani rel hi ven himna manrua atam ema wangin aritle boka chuwang chuan darkar khata kilometer somrup chawa chakin atlanthea North Korea rel kong achiat ve to shim wangin hemi aya muang hian atlan chang atam hle bok president rail station apaltlang donin station a light om zong anti thivek thina tin rel dang nen anin to lo nan le kong dal tu anom lo nan rel kong dang te chu an thunun vek thina ni North Korea ram chunga hian rail station somni zet Kim Jong Un rel chau din phalna bik awmani atlan muan ema wang hian akal du na mun thleng tur hian nitam tak adu thin ani kumsang hi somni pathum khan Kim Jong Un hian Russian President Vladimir Putin tlo turin rel mang hian ni som chung zet athanga North Korea le Russia in rina hian rel ke te chu thang vek ani thin achan chu Russia rel kong hi North Korea rel kong ain azaw sok wang ani rel chunga hian President Office le in pakhata thil om thei zong fax machine satellite phone le thil dang tam tak auma reception room meeting room le mutna pindan nuam tak te chu thingmanga cheivek ani bok rel chunga restaurant hi
aro pui berlai pakhat ania Kim Jong Un adu apiang French Korean Chinese le Japanese sohme tuinai tak siam thei turin erong bol thiam sef thatak te chu endiklai point an reng bok ani azin chung hian atan aninom manlova achan chu ama hlim tur hian meichia lam thiam le zai thiam tak te an chuang veran thin ani rel hian Jong Un karbi Mercedes Maybach le thildang te po aphur tel renga adin na hmuna pianga rel atang hian an hlang thla a ama hruainan hian an hmang thin ani engwangin nge rel hi a hmantlat na chan ilauti chuan a chan ber chu kimate chung ko thil chin tradition ani wang ani apa Kim Jong second le apu Kim second song te po khan ramdang tlo nan rel hlir an hmang thin piang yanga kumsuan pale sa hian apa le apu ruang von that ania an ruang bula hian an rel man thin model te po von that ani hialane piang yanga kumsuan pale sa hian Kim Jong Un pale apu te man thin rel model te le an zin na mun sang tarlan na map te po mu tura oma tin Kim Jong Un pa Kim Jong second kha thlona chuan a hlau em awangin rel mang hian azin taber thin ani kumzang hi pakhat khan Kim Jong second hian rel mang hian Moscow thleng alo sin towa a hla zong 2 kilometer singhi z ani hetia azin chung hian thlakhat z huna mang bok herel thuruk chungchang hi mitam takin an shelo deuh hlea mase hemitruma an ruala chuang ve Russian mithiam Konstantin Polivkovsky chuan an hnuwa lekha bozia ka chuta chuan rel chunga thil sang le an chome tuinai tak dirnan lobster le prince atanga an chopui wine hlu tak te chungchang chu khovel shiata aron puang zarta ni hetiang hian Kim Jong Un chung ko tan chuan rel man hi an tradition alonita a kumsan hi pali khan Kim Jong second chu rel hian North Korea le China inrina riang chon station apaltanga a rel kaliam hnu lok hian station a chuan nasa takin thila puak ta ni short circuit wanga puak anga an soilain kimachung ko tan chuan tha tumna assassination attempt ani tlat an ring thung ani kha thil thlen hnu tang khan an rel ven him na hi an ti khaule zual sawa kumsang hi pakwa tang phega chuan Russia thala thiam te po rel tha anlak an phalsak to ngai lo ani he rel hian Russia ram chung mishing omtlem na le munkil khor tak Siberia te apaltlang thin ani Kim Jong Un rel hian khotlem te apaltlang don po in chungkhua karen omzongzong te chu anti thim vek thin Kim Jong Un hian America le CIA telaka lau thona neima se a hlau ber chu amaram mi North Korean te hi anni North Korea hian hilhote te wanga semna khau tak pek anni china entirnan Kim Jong Un samme dan a hairstyle anga an me lo wang emo an hne na Bible mu ani awang emo in lungina da chang an nei china ni chuwang chuan an ram mi puite hian an hlau hlea an thlop na po hi lau wang chau ani Kim Jong Un hian ama nena inang chia mi engmo zat akola missile ka chona tepo ama nena inang tak nen hian anin belai mu tura om thin bok ani he hi silai mang thiam ten anon ka pal don ani point Kim Jong Un tak zok an hriat lo nan le anti sual nana an ruam man na pakhat ani bok mi thiam te soidanin rel ahman tlat na chan pakhat chu US President te thona Air Force One laka atom zok ti aram mi puite mu tira lan chua puya tumwang ani mase herel chung nom na le ro puina hi North Korea mi puida chuan engma an sha velo achan chu an rama social media om velo wang ani satellite thala kumsang hi somnia changa alandanin Kim Jong Un hian in ro pui tak anga hlemaya chunga ina chuan ama pola rail station
private station siam vek ania chuda chuan he moving fortress rel him tak hi an park thin ani ya chen huna hian vaukam nuam tak mai le silai ka zirna te auma basketball court le thildang tam tak nuam taka khosak na tur aum treu ani satellite thalaka changbokin arel le along te da na tur garage le khu tur asiam le boka epo hi satellite thalaka changin chiang takin an hmuani North Korea hian kumtam tak kalta changkhan dictatorship an kalpui to a Kim Jong Un chungko hian hela thutpa hi an chel reng thin ani mase tuna hian boina pakhat aum ta a Kim Jong Un hian an hnung zui tur fapa anei tlat lo ani a thi hnuwa a thutpa hi a der thong le ti a ria North Korea hian million le thu nei na du tak an tam em a chung mi te chuan Kim chung ko thu nei na chu laksak an chak hle ani Kim Jong Un farno hian thu nei na chan ve tum viu ma se Kim ngai dan chuan ama athipal ani chuan sipai hian ama thak tur midang an zong hal mai donin asiani amaro chu tun nai dewa po Kim Jong Un hian afanu chu mun sanga thilti puina sanga ashoina sa a afanu hi ama ai o tur hian tuna hian abuat sai chomek zelni poina lang olekha kha Kim Jong Unan jinnana aman thin rel mitam takin hriat chen an chak em chu ania hemi chungchang a hian enge ingai ve dan le etiang rel a hian ichung ve chakem jinna ni mang ve chakem comment section lama milo hriatir ve do nia tuntumatan chuan khati zong kha ani ye